Ikaze kurowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye mu makuru abagenda avugwa mu busesenguzi ndetse na byinshi byiza ngenda nkugezaho kuri YouTube channel ya Bwiza TV. Ni agaciro cyane kuri wakoze subscribe ndetse ugenda unaduha ibitekerezo ngo muri commentaire, by'umwihariko wowe ukibona inkuru zacu bwa mbere ukaba utarakora subscribe, nakubwira ni kora subscribe uzagenda ubana natwe makuru abagenda avugwa mu busesenguzi ndetse na byinshi byiza tuba tugenda tukugezaho kuri YouTube channel ya Bwiza TV. By'umwihariko wowe ugenda uduha ibitekerezo ni iby'agaciro cyane. Muri akanya ari ngo tuganire ku nkuru ziba zigenda zivugwa, aho ngiye kugorekera ku nkuru yaho ambasade y'u Rwanda yaje kugira ikitangaza ku byavuze ko ziba hamwe, avuga ko leta y'u Rwanda yashimuse abavandimwe. Ni mu gihe kandi nibuze kukubwira ku nkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi mu karere ndetse no kwisi muri rusange mu gihugu cya Uganda y'amatora, aho abakandida bakomeje kugenda bagize icyo bakora ku bijyanye n'ifungwa rya Bobi Wine bikomeje kuvugisha benshi ndetse byanakuriye umwuka mubi muri iki gihugu. Ni mu gihe kandi amatora nkiri ku bijyanye n'amatora ndibuze kubwira ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashyigikiye Donald Trump batangiye kuba abafungwa, by'umwihariko aho haje kuba hafungwa umuraperi ukomeye muri iki gihugu. Ambasade y'u Rwanda Londres yahakanye ibirego by'umunyarwanda Noel Zibahamwe uvuga ko leta y'u Rwanda yashimutse abavandimwe babiri aribo Jean Nsengimana na Antoine Zibahamwe. Hari amakuru ko aba babiri bafashwe n'abapolisi babasohoye mu modoka ya bisi hafi y'iwabo ikarangazi mu kwezi kwa Nzeri muri 2019, kugeza ubu ngo bakaba batarongera kuboneka. Ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza yabwiye BBC ko ibi birego ari ibintu bitari ukuri, aho yatangaje igira iti binaniwe kandi byongeye gukoreshwa, ndetse ko ari amayeri aciriritse y'abanenga politike baba bashaka gusa kubona uko bavugwa mu bitangazamakuru. Zibahamwe ni umuntu ukomeye mu Banyarwanda bo mu mujyi wa Sydney muri Australia, yageze muri iki gihugu nk'impunzi mu mwaka wa 2006 aho yagiyeyo nk'impunzi. By'umwihariko bikaba bivuga ko abavandimwe be baburiwe irengero. Ni mu gihe kandi nkuko nabikubwiye ndibuze kukubwira mu gihugu cya Uganda abakandida batatu bahagaritse ibikorwa byabo byo kwiyamamaza kugeza ubwo Bobi Wine azaba afungwa. Abakandida batatu bashaka kuyobora Uganda batangaje ko bahagaritse ibikorwa byabo byo kwiyamamaza kugeza ubwo mugenzi wabo Depite Robert Kayiguranywe uzwi cyane nka Bobi Wine araba afunguwe. Mu gitondo cy'ejo wa 18 Ugushyingo na 20 nibwo Bobi Wine yaterewe muri yombi mu karere ka Ruka gaherereye mu burasirazuba bwa Uganda, akaba araziraga guhuriza hamwe abantu benshi mu gikorwa cyo kwiyamamaza kandi ngo bitemewe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Gusa bamwe mu bagande biganjemo abarwanashyaka b'ishyaka NUP National Unity Platform Bobi Wine anahagarariye n'abandi bakurikiranira hafi ibikorwa byo kwiyamamaza byarabababaje, bahitamo guhita batangira imyigaragambyo yatangiye ihereye mu mujyi wa Kampala ikwira no mu yindi mijyi itandukanye muri iki gihugu. Ubabajwe cyane n'ifungwa rya Bobi Wine harimo abakandida bahatanye kuba perezida muri iki gihugu barimo bahise banahagarika ibikorwa byabo byo kwiyamamaza, barimo retired Major General Mugisha Muntu, retired Lieutenant General Henry Tumukunde n'umukandida w'ikinga Katumba John. Katumba John ni umukandida mutoya uri muri aya matora, akaba afite imyaka 24 y'amavuko. Mu butumwa yacishije ku rukuta rwa Twitter yatangaje agira ati ibikorwa byanjye byo kwiyamamaza byose byahagaritswe mu rwego rwo kwifatanya na Bobi Wine. Mu gihe kandi Mugisha Muntu nawe yanditse abiciye kuri urubuga aho yagize ati twafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byo kwiyamamaza kugeza ubwo bagenzi bacu Bobi Wine na Patrick Amuriarati barekurwa bakanemererwa kwiyamamaza. Ni mu gihe kandi retired Lieutenant General Henry Tumukunde nawe mu magambo yacishije kuri urukuta yagize ati ku bufatanye n'abandi bayobozi n'amashyaka yamamaza twahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza kugeza ubwo abakandida Patrick Amuriarati na Bobi Wine barekurwa ndetse bakaba bakomeza ibikorwa byabo byo kwiyamamaza. Ni mu gihe kandi Patrick Amuriarati uhagarariye ishyaka rya FDC rya Dr Kiza Besigye uyu nguyu utarabashije kuba yakwimamaza kuri iyi nshuro, ni mu gihe yari amaze igihe cyane ahanganye cyane na Museveni. Uyu Patrick Amuriarati we yaraye afunguwe avuga ko yari yiteguye kurara muri kasho, ni mu gihe Bobi Wine we yarayemo akaba agifungiye muri na Rufenya ariho agifundi. Abakandida biyamamariza kuyobora Uganda ni 11, ku isonga harimo Perezida Yoweri Kaguta Museveni uyoboye n'iki gihugu kugeza isaha, akaba ahagarariye ishyaka rya NRM. Abandi ni Nancy Linda Kalemba, Norbert Mao, Joseph Kabuleta,
Kiza Fred Mwesigye Birima Yambara biyongera kubavuzwe haruguru nagiye kugarukiraho bo banatangaje byeruye ko bahagaritse ibikorwa byabo byo kwiyamamaza kubijyanye nuko bashako aba bakandida bagomba kubanza bagafungurwa harimo Bobi Wine na Patrick Amoyorati ariko we akaba yaje kuba yafungurwa. Tukiri kubijyanye n'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuraperi Lil Wayne yaje kuba afungwa azize imbunda ariko bikaza kuba byavuga ko yaje kuba yafungwa azize ko yashyigikiye Donald Trump mu matora. Umuraperi Dwayne Michael Carter Jr. wamaye cyane nka Lil Wayne yafungiye muri Miami muri leta ya Florida ashinjwa gutunga imbunda mu buryo butemewe, ni mu gihe mugenzi we 50 Cent avuga ko yazize ko yagaragaye ashyigikiye President Donald Trump mu matora aheruka kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushinjacyaha wo mu majyepfo ya Florida yashinjiye umuraperi gutunga imbunda kandi atabyemerewe. Aramutse ahamijwe gutunga imbunda ashobora guhabwa igihano cyagera ku myaka 10 y'igifungo. Iki cyaha akurikiranyweho yagikoze mu mpera z'umwaka wa 2019 aho yafatanywe imbunda mu ndege bwite mu mujyi wa Miami aho polisi yamusanganye n'urumogi. Ibi byabaye tariki ya 23 Ukuboza 2019 ubwo Lil Wayne usanga atuye mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida yari mu rugendo rwerekeza mu mujyi wa California. Icyo gihe inzego nkuru z'umutekano mu mujyi wa Miami zatangaje ko zakiriye amakuru avuga ko mu ndege ya Lil Wayne harimo intwaro n'ibiyobyabwenge zitazimenyesha ababishinzwe bashakisha ibyangombwa bimemera gusaka indege y'umuraperi baza gusangamo urumogi n'imbunda. Gusa TMZ nyuma yatangaje ko umwunganizi wa Lil Wayne mu mategeko Howard Sebnick yemeje ko umukiriya we ikibazo cyamaje gukemuka ndetse agahita aba ku kibuga cy'indege cya Miami Opa-locka Executive Airport aho yari yafatiwe. Kuri wa kabiri ubwo hasakaraga inkuru y'uko Lil Wayne yafunzwe, Sebnick yavuze ko nta birego bigigeze bitangwa kuri uyu muhanzi ashobora kugirira n'aba bantu. Yakomeje avuga ko yongeye gutabwa muri yombi kubera ko yari yarigeze gufungwa azizwa iki cyaha mu myaka 11 ishize akaba atari yemerewe kongera gutunga imbunda. Biteganyijwe ko uyu muraperi azajya imbere y'urukiko mu kwezi gutaha. Gusa si ubwa mbere Lil Wayne afungwa azira iki cyaha kuko nko muri 2008 yagifungiwe. Gusa ibingibi kimara kuba nubwo uyu muraperi yafunzwe akurikiranyweho gutunga imbunda, hari abatemera ko ari byo yazize ahubwo bakemeza ko yahowe no kuba yari ashyigikiye President Donald Trump mu matora aherutse kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinzwemo na Joe Biden. 50 Cent akimara kumenya inkuru y'uko Lil Wayne yafunzwe ari mu bahise bemeza ko yazize gushyigikira Donald Trump. Mu butumwa yanditse abicishije ku mbuga nkoranyambaga yatangaje agira ati mutegereze umunota, Trump aracyasigaje iminsi 33 mu mwitege Wayne bagiye kugerageza kugushyira muri gereza kubera ko washyigikiye Trump. Biramutse ari ukuri byaba bije bikurikira ko uyu muraperi kubera gushyigikira Trump byaratumye Denise Bidot bakundanaga ahitamo kumubenga agatangaza ko yatunguwe nabyo byuko uyu Lil Wayne yaza kuba ashyigikira Donald Trump mu gihe abirabura benshi byagaragaraga ko badashyigikira Donald Trump. Ni mu gihe kandi n'abastari benshi abagaragaje ko bashyigikiye Donald Trump abafasha babo cyangwa se abakunzi babo bagiye batandukana nabo. Ngayo nguko iby'amakuru abagenda avugwa by'umwihariko naje kubwira ko ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza yaje kuvuga ko ziba hamwe avuga ko leta yashimuse abavandimwe be yaje kugira ikibivugaho by'umwihariko itangaza ko ari uburyo bw'abantu badashyigikiye politike y'u Rwanda by'umwihariko bashaka kugira no kuba bavugwa mu bitangazamakuru. Ni mu gihe kandi abakandida batatu bahagaritse ibikorwa byabo byo kwiyamamaza kugeza ubwo Bobi Wine azaba afunguwe. Ni mu gihe kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho hari kuvugwa amakuru y'uko umuraperi Lil Wayne yaje kuba yafungwa azira kuba yarashyigikiye Donald Trump mu matora aherutse kuba yaje gutsindwamo na Joe Biden, ndetse binitezwe ko uyu Joe Biden azatangira kuyobora iki gihugu muri Mutarama 2020. Ushobora kugira igitekerezo duha by'umwihariko ku nkuru maje kugezaho, by'umwihariko waduha igitekerezo muri komanteri tukarushaho kugira tubana tunahana ibitekerezo. By'umwihariko mushimira cyane kuri wamaye umwanya wawe kuvona yere kugeza wongeye gusoreza ahangaha. Ni iby'agaciro cyane kubana nawe umunsi ku munsi. Mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke amahoro y'Imana abane namwe.